Idemo Bećari u klip. Počinjemo sa epizodom broj 13. Ali prije toga da vam kažem da naručujete pjesme. Otvoren je Radio Tavija. Naručite pjesmu danas, a u četvrtak od 20 časova uživajte u njoj. Pozovite svoje prijatelje. Neka uživaju uz najbolji radio na Balkanu i najbolje remikse. A sada idemo vidjeti šta ste vi slali na forum. Kao što sam obećao, ja kad obećam to mora biti. Znači, ovi što su poslali na forum idu sad. F13, ovo je to. Ovo je to, ovo straži. Idemo na Edija Šabića. Speed White. Znači, pežovna jedna. Speed Fight 2 po meni ljepši nek Speed Fight 3. Vodeno hlačenje, kao što rekao, to je vrh za sve jedan motor, ne samo za skuter. Grafiran. 80. Ej, jebi ga. Što smo ovo u zeleno stavili? Trebao si crno. Aj dobro, ovako snako ističeš narodu, znaš, svi te video. A motor je, znači, prva liga. Moj svijet ima, znači, sličnog nekoga, mislim da je starija. 99 tipa, nemam pojma. Testirao bi ja njega, ali svijet nije tu u Njemačkoj. Idemo sada na Rakija. Veliki pozdrav za Rakija, njegova APN 6. Da vam napomenem, prvo idu motori sa foruma, jer je meni ovako lakše. Onako kad pošaljete na Facebook, ja sve moram skidati, a još postoje milionske šanse da ja to sve izgubim. Aj mi sad prijeći na ovog APN-a. 87. godište, dobro. 70 km/h nije puno. Po moje mišljenje da ne treba ići toliko. Možda je nešto, možda su veće karike. Jebi ga, kažeš da nije ništa rađeno. 60, ja mislim da je maks. Na slici se čini, brate, dobar. Ti kažeš ovo što imaš sred, to sred, a ovo siva i crna boja, to. Veliki pozdrav Raki, treba svoje pravo ime napisati još, ali ne veze. Idemo na Aprilu SR50R. Nije bio u klipu, veliki pozdrav za Marija. SRR. Iz 2006. godine. Nov klip, filter, kajš. Plastike, sijalce. Historija motora. Brat mu ga, pa da. Prešao je fino. Lijepo je vozio brat. Veliki pozdrav Mario za Makedoniju. Po izgledu motor je prva klasa. Mnogo je dobar skuter. Mnogo. Vide, prati nas ljudi iz Makedonije. Svaka čast. Ajmo na prvu stranicu. Vidimo šta ima dole, na dnu. Ovako kad neko napiše, jel bio ili nije bio u klipu. Piaggio Beverly 300. Nije bio u klipu. Nije bio, da. Gdje mi napiši dole koliko košta ovaj motor. Kad bi kupovao skutera, nikad ne bi kupovao nešto veliko sa puno kubika, male točkove. Ali na primjer, ovo je nešto drugačije. Ima veće malo točkove, to je vjerovatno stabilnije. Po izgledu znači, ja bi ovo nazvao motor za bogate, jer vjerujem da nije jeftin. Brzina je dobra, za 30 kubika prava i reci mi dole koliko je registracija za ovaj motor, baš me zanima. Veliki pozdrav Aleksa za tebe. Ne, Tomo A3, nisam bio u klipu, jesi ti Tomo A3? Vide, momka, Stefan Panić. Šmekerski, ne šta, šmekerica prava. Lijep ti je Tomos, a lijep si ti momak. Imao cura, voziš na Tomos. Ovaj Vladimir
Jebi ga, sam jedna što nisam napisao, nije bio u klipu. Pokajao se da nisam ušao ovdje, pa gdje smo uvalio u oko blato bo. Kraljne. Veliki pozdrav Vladimir Zatelj. Pijačo, MRG 2007. godina. Andrija 01. I jevi ga, kod tebe skupi nek Tomos. Automatik. Malo si, da i kod mene su malo si dijelove prili da napomenem. Aha. Dosta truda, novca uloženo. 95 km/h. Evo, motor je na prodaju, bajkeri. Ako želite, kontaktirajte ga iz Crne Gore. Andrija 01. Motor je znači prva liga. Mada ja ne volim nešto ono skutere. Ali jebi ga, ima neko ko voli. U ukusima se ne valja raspravljati nikad, moji bajkeri. Da vidimo sad koga ćemo naći. Apen 6, Tomos Automatik, Mixa A35. Jebi ga, slika nema. Pa dobro sam. Glupo mi je komentarisat nešto kad ne slika, nek si ti pohvalio i veliki pozdrav Mixa za tebe. I da napomenem, uđite svi, prijavite se na forum, postavite sliku, jer odmah idete onda u klip, nema čekanja, nema ništa. I ocjenjujte tuđe motore, jer kad ja dignem prve pare sa YouTube-a, u zavisnosti od koji motor posjedujete, vama ću kupiti neki dijelić bezvezni nešto. Neće biti mnogo novca, ali ono, bio bi red da i ja podržim malo sve subscribere. A sad, kad će doći pare, nisam siguran. Valjda će neki sponsor prepoznati talent ovaj što se krije u meni. Joj. Mixa, A3, Esad Face. 49 kubika, 81. godina. Ide 50, uskoro restauracija. Pa da, trebamo. Ja mislim da je u gorem stanju nego moj, više je porođao, ali kad ga napraviš, sve jedna će treba sjest na njega. Obećavam. Generic Trigger 50. Veliki pozdrav sa Dinu Barlića. Meni se ovi motori sviđaju, nisam imao priliku da vozim, ali bi volio probat. I jesi ga ti kupio 2009. godine, je bilo kakve kvarova piše? Možda bi ja sve busao nešto ovako, ali nešto već je. Još se razmišljam. Ajde što prvo moramo u aprilu na sve prepisati, 8 godina kod mene još je nisam prepisao. Dino Yamaha PZ 750. Veliki pozdrav za Nikolu Vicek Jovanovića. Malo starija Yamaha. Ona s meni naprijed ne sviđa sa strane, sasvim ok. 150 horsepower. Ide 240. Dječko polako s ovim. Ako voliš život. Lifan 150 ST3. Kristijan Popović nam šalje sliku. Ovo je quad. Stane 7 litara. 63 na sat. I uvijek kaže nosi kacigu. Evo ide neki traktor jebo majk svoj koji je baš sad naletio. Pa, motor ima veoma finu liniju. Kaže dole Ivan, respekt za kacigu. Nosite kacigu, nemojte biti glupani. Nosite zbog sebe, ali ne onu kinesku što su kupili na pijaci. To vam može još sjebati glavu i upropasti. Kacigu ispod 150 maraka nemojte mi stavljati na glavu. Znam ja da možeš za te pare kupiti Tomosa, ali nebitno sad. Idemo sad. Gdje smo stali? Benelli 491. Kira nam šalje sliku.
Veoma... Šta je ovo? Što slijepio folije? Mislim da ovo... Ili ovako... ja ga nazivam prirodan. Ili ovako fabrički ili... 2T85, dobre specifikacije. Mislim, lijepa je narančasta i crna boja. Mogu vas neku ljepšu na malo sliku. Dosta vidim sam točak. Živjeti na makire. I da napomenem. Svima koji meni jebu mamu kaže, poslao sam ti motor u 7. epizodi, majku ti jebem. Kad će biti više pederi jedni smradovi. A brate, strpi se. Ako se ne strpiš, možeš samo prihvatiti da mi popušiš kurac i ništa više. A sad idemo kod Perkana Trišića. ATX 50C nije bio u klipu. Ako mi prekine kamera, jebio mater. 90. godiš 100 km/h u dobrom stanju. Pa je. Nije u dobrom, po meni je ovo odlično stanje ako je tvoj. Veliki pozdrav Petre. Da, nisi ta što me ubija. A ona je bio ATX, a ovo je CTX, ja. Makinice. Znači, brate, vrhova. Ovo je ekstra, znači napravio se od njega... Napravio se od njega makinu, bolite. Zlatobran od KTM-a, pa da. Odlično služi, odlično ide i odlično izgleda. Ovo me oduševilo baš. Da, pozdrav sa Frana Nemesa. Idemo jedan A3 Automatic MS od Lazara. Ja sam pokazao kako da staviš sliku. Ja sad u ovo ne mogu ući jer mi je kompjuter krntija. Ako uđem se odbagovati sve i onda ga možeš jebavati. Veliki pozdrav Lazare za tebe i za tvoj Automatic iz 82. godine. Lazo, Stefan Damjanović. Ajde vidimo. Joj brate, učero ga u kuću. A brate, svaka čast. Ajoj makine, kada ne znam koje godište. Damjanović Stevo vlasnik. A u podrumu ja rekao u kući, a dobro. Pa dobar automatik, ajde. I ovo bećari, gdje smo stali. Jebo ova što nije napisao, nije bio u klipu. Ja smatram da je bio. Pa, ako vas ne pročitam, to jest, ako niste napisali, nije bio u klipu. A stvarno nije bio, a vi se boravili staviti. Obrište objavu, pa napišite novu i to je to. Ajde mi sad na Sonika. Opet bez slike, veliki pozdrav Adi za tebe, ali bez slike ja ne znam šta da ti kažem. APM 6 od Stevana. Evo ga, sličan Borislavom. 5 brzina isto. 82 na sat. Od Nikole Petkovića. Pa fino izgleda. Jebi ga, ako je ovo stvarna brzina, onda ide stvarno super. Sve pohvalan. I to je bilo to, bećari. Kamera me izdala. Nisam se nadao da će ovoliko dužiti. Ali jebi ga, šta je tu je. A mi se vidimo u narednom klipu, a vi stavljate svoje motore na forum. Ako stavite na Facebook, skinit ću ja njih, ali Boga pitaj kad će oni biti. A ovako kad ovdje stavite, bit će ubrzo. Veliki pozdrav za sve nas i za sve vas. Za velike, male, nove i stare. Ljubi vas, brat.